invading Umtata, guys. Sifuna imibhaco. Yikruge sana. Sisazama ubhuti and sisi so we can get imibhaco for abantwana, guys. Yo, last minute shopping. I wonder what happened. Yo, it is so busy esidwadweni. Umakhulu attended an event Enkanini, so we're going to fetch my mom-in-law. Yo, collect umakhulu, guys. Ugogo kathani. Yo, thatha ugogo. Okay. Siyabulela singobani? Singomkhaza. Hawe mangu mgidi. Othi la oya. Hayi ucoco wenu guys. Caba izakhazabulisa kwe-vlog. Hi mami. Hey.
Lumi vala apha. Thank you. That's a kitchen. Bina? Bina, please say hi to my vlog. Please say hi. Hi to Yaba Nation. How is home? What were you doing today? Akajaivanga ulugco. Yonke lumi sosu uvale nangapho mntanami. Thank you. Good night. Good night. Lalani guysini. I got the guy. Guysini. Hope you will enjoy the Primugidi vlog. It is a good night. Night. See you tomorrow, guys. I begin to. It's so special. Oh, how it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just Yaba Nation, good morning, guys. Welcome to, I don't even know what today is. Let me just say, welcome to yet another day of this vlog. One thing about being home, you forget the dates, you forget the days. You are just happy you are home. So, guys, today is a Thursday, Gekot. Today is a Thursday and kungeni kwara. Guys, I know nothing about traditions, hey? So, do correct me, but I did ask bakwenziwa ntoni namhlanje. Kwathiwa ikwara liyangena. Kwathiwa kungena umfana. Kungena ubhutsi omusha. Omusha sha. Oh my God. Ndiya andikwazi kuzivulela ke sana. Egeyithini. Yo, yetata khazandivulela man. Iyathanda undixaka le. Okay, ndiyifumene. Oh my God. Eyona nto iweather. Tata benisithi namhlanje kwenziwa ntoni? Ndifuna ukwazi kaloku so that I can tell my people. I know nothing about tradition. Kwenziwa ntoni namhlanje? Namhlanje singene sikrwala. Kuqala umgidi. Okay. Gosh. So ke kungena ikwara kuqala umgidi eyona nto iweather. Hey guys, let me show you. Yo guys, andisemuhle. Uyabonakala umuntu who is dressed by saved makoti. Let me show you iweather kuqala because I'm running late. I'm supposed to bandi yokwenza iti ndilibele nini. Guys, can you see the weather? Yo. Hey, Melwan. Unjani tata? Siyaphila. Guys, ndim ngelo othafazayo kulo mbethe. I'm going to make some tea. And sana ingathi sekuvukiwe. Makoti is late, guys. Makoti is late. Sinawari. Oh,
Makoti is on time. Molweni. I can put you in. Hop in her, throw up the sex in her. And I can put you in. I can put you in. I can see the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat you was in, you can't out for me. Keep dreaming, pineapple juice, I give a sweet semen. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seeking. Tryna come the same day as Jack, rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need reasons. I got Plex in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been throw up the sex in her. And I can put you in. I can put you in. Yes, I am. They say you a superstar now, damn. I guess I am. You might be the man, well, that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed, I am. Wadinwa kangaka ekuseni. Kumanzi eyona nto phandle. Kukude Cape Town. Ngifuna uvasa, ngicela uvasa. At least kuphumlekile shem. Kusile. Hayibo intoni? Qhubekani nithethe. Mina ndihamba ezamisi. Ayizuphinde ihambe ungayihambisi ke neyami ungayiqhube yami. Tyhini ubusisiwe guys uyathanda. Tyhini umhlaba kaKhodela noKhatha unamaqhinga. Uyamva ngoku uthi her car is parked and she's not gonna drive it and no one should drive it, but she's gonna be driving our cars, you know. She doesn't want to pour petrol. And when she drives a car, she expects the car to have petrol. So yeah. Guys, I'm here to collect a dustbin. Yesterday, where do I switch on the light? Yesterday I went to Mthatha, so because I needed some. Kutheni zinjena? Yatsho ifone yakho ngu-Ondel. Let us do a mini haul. Mini haul. Yesterday I went to Mthatha. Let me show you. So guys, yesterday I went to Mthatha. This is what I got. Dustpans ×2 for this side and that side. This one I'm leaving it this side. This one I'm taking it that side. Hi Yagupa. Hey. And I bought myself some hangers. I bought the cloths. And I needed some roll on. Swaswa.
Nansi roll on yakho uzathi uyikhangela ungayifumani. Amagaba ne-meeting ekuseni. Acinga imikuku yethu masiyitele pha. Izawufika ithi oba yi-12. Bamchaza. Hey, your bonation. Fiance. Niyandibona? Andina-fiance. Alapha. Umlo wayethe ufuna uya nami emtshatweni. Sendizamela nguye. Guys, I hope you will enjoy the vlog. Please make sure you like, you comment, you subscribe, you do all the things. We are on a road to 10K. So yeah, make sure you are subscribed. Let's go. Ngiyothiza makhendise nezinto zami ngiyacala candy ndinansi. Uvuke wa. Ngivuke ndatya Ulele watya ngoba usabe. Hayi mandlele ndizityile. Andinazi. Rask ekuseni. Ilaptop yejeze pink lena bethu. Isazosifuta. Nani? Different. Guys, I have not shown you my dress from Usave to Makoti nicely because ndivuke late, so I was rushing. Let me show you. I am so in love. First, the Duke. It is everything. The Duke is everything.
The Duke is just, I love the beading. I love everything, guys. Okay, let me show you the dress. Hello. Hayi wena ubhuta phakathi. Umyeni kanithume. Tell me, guys, are you ordering from Save Makoti or what? Next year, December, I want everyone to be looking fly and nice, all dressed by Save Makoti. Please make sure you do not skip ads, guys. Please make sure you like your comment. Appreciate the comment section, guys. The interaction there, I live for that comment section. Hayi ngumzuphelele umgidi uphelele apha. Inkomo singayitya sodwa siyiqede. Oh myeni kanichume bethuni. Ni right mina. Uyaphunga. Ngibona ezela nje. Baxelele uba ndisambambela ulichume. Hayi shem uyayizoma kolotsa. Enke. Ndenzela ikofi ekuseni inkosi mina. Okay. Nade lokele. Umhlaba kakhodesha lokhathi. Lelo siyapale. Siyemabhoko. Siyemabhoko sisi. Uyaphuthala nimvanga. Athani siyaphi? Emabhoko. Moqhayi. Akathitha ukhaya une attitude eseni. Khaya yembuzo ekseni la. Ithi leli yadikapha. So ikoma yazintoni ubezixoxa ndiyabe ndigabha uziphokozele uba ndize nayo yonke nizobe Njengoba ngaba ke ngoku sesiyisebenzisile lapha ekseni ayibona ibingakanani. hayi nangxakile iyabana ndizote ndihambe Senziwa nathi sayisebenzisa. ndidibana nam ngalo Umakoti wami undenzele ikofi. Yabona ba unechuma. Usambambele wawo. Ndisambambela ulichume kaloku until ade afike. Mfethu ndiyabulela mani. Ndenzela ikofi kwaye sekuseni ba mandivese ndihlasele. Uyayiva na? uyowuthatha nini bhuti uyowuthatha nini Hayi ndiyabulela ube umgcinele nechuma. I'm looking for somebody I can call. Looking for the only one I can get my own. Tell me if it's true. What you wanna do. You can be my teacher, I'll do home. You can give me extra credit, baby.
Yabulisa kwivlog yemama yazi bendizibuza omakoti baphaphele ezinwele zivela kancinci apha ekhaya ziyavezwa hayi ziyavezwa siyavezwa nama libona inkinga ezilongo apha ngasemva nje kodwa apha elalini akukho strict apha ke ndibabona omakoti beveze nenwele ngasemva hayi kuleyo into nangasemva ziyavezwa zake ndiziveze hayi ziyavezwa yabona uzungaziphila ngalo ndingazikhupha apha ngoba kaloku ndizifihlile apha kodwa hayi mandiziyeke sendiziqhoboshe kakuhle hayi uziqhoboshe kakuhle sisi kwenzeke ntoni hayi phina ubani nalo nakhona ubona kumazi lona andiboni umntakazi abazukulu bakhe kabulisa kwivlog bahleli bezothi wayizingqongo how are you I'm fine and how are you? I'm good. When are you vlogging? When are you doing for your own channel? I'm kidding. I'm kidding. akusemandi sisekhaya kusemandi sisekhaya siyayaluza silungiselela umgidi silungise ye mama namhlanje kwenziwa ntoni kungena inkwenkwe namhlanje ngolwesine bengicima umntakazi uyandiqhatha haya kuqhakathi kaloku kufuneka izonke zanamhlanje zomncane siyoqala ndithini ke ndingapheki hayi ngathi ngawungapheki wena mawufike thina sikhona uyayiqonda sizoya kwadeni okay man ndiyokondlula I'm sure utakazobha kondlula ngapha because ndishiye yena ebhedini Akakondlulanga. uyambona ke kufuneka uhambe funa ndihambe ne xa masiyeni kwatatomncinci okay ndihambe ke ndiyokondlula because ndiyayirhalela iplate sheme shushu sizoya xa ndibuya pha phezulu nini buza koyakho pha mntanam because mna andiyazi into yoba abantwana bam baya ehlathini guys kuthiwa niyokwenza ntoni bayokha nto bayokha ingca for indlu yekwara ngoku there is dress code issues and mna I know nothing about it khawubuze phaa kuyakupha Uthi uyakupha amagamboots nalelo. Suppose umuntu amagamboots because niye ehlathini Magamboots mama. Ngezando he. nxiba namagamboots iteke ezindala Battery take. nxibani iteke endala nxibani iteke endala Magamboots asuka. Yo azithethi ezikritsi guys azithethi I wanted to cook guys before I go kwatatomncinci yo ndirhalela a home cooked meal but now kuyaxova kwatatomncinci so amadodakazi azawushiyeka epheka so mna mandihambe ndiye kwatatomncinci but let me first make up my bed guys andizifumananga ii-pillowcases ayisembi I didn't find my pillowcases gesana I think I said I lost pillowcases on the previous vlog and sana ndithetha ngaloo nto ngoku because I lost some pillowcases khona bavasayo babhizi bayavasa guys mandondlule Lamyeni, why engondluli kodwa shem? Why? Somebody tell me why. Let me fix this bed quickly.
Qalile ke mna kungayi ngasese. Andinako. Usebenzisa nathi u-uploaded. Constipation. Oh, guys, problem weather. The weather is not on. But let's go. Guys. One thing about this lali, one thing I've noted, no weather formed against whatever celebration is being done will prosper. No weather condition will be against whatever event is being done will prosper. If the weather is bad for you, son. If the weather is bad, it will only be bad for you. Yo, abantwana bami bazandikhalela ke ngo. Hamba endlini Mvelase. Manongena endlini Thali ndabuya. Yo. Okay, haya ndihambi ke Thali. They are crying. Bayandilandela. I did not see. But they are following me. So funeka ndibazimele. Masambeni. Sambeni siye endlini. Masohlala endlini. Ewe. Hayi Thali. Khaza abantu lana. Hayi ngumgidi. Nabo Thali bebendilandela nibabonanga nobabona ke sani babayandilandela. Ndibona sebethi cry. Masingene endlini ke sihlaleni ne? Hayi. Akhalisa lana. Hayi Thali. Yo, hayi uyamgidini uThali. Velase. Hapo. Yo. Hayi Thali. Bazimelile guys. Yo. It's starting to rain, guess. I had to throw in a jacket and I had to wear in some training shoes. I wish I had boots because Sana training shoes will get wet quick. Okay. We are set. Let's go. Amen. Umthandabo noma singafika. Wamhleka nga. Ewe Nkosi. Ndiyabulela. Listen. Awusamhle khwela bafundisa apha kwachaza. Sithando sami. Kuhlela umhla ke wena. Nisena umgidi. Ngathi bawumisile. Hayi ngathi ni umisile ngathi ni ucancelishile. Ingathi nizawuya kulowa kaSinoma cala umgidi. Enina akamhla. Uyayifa. Oya. Yewena awumhle ntombi. Asinono. Hey, awubuya nenyama abuya khona. Ndiyabuya kodwa ebusuku. Okay. Bengabe ebusuku. Yopa Nation sisemgidini. Sakantoni ufike yaguphane. Igirls ezi ziyahamba ziyaphi ziyokha ingcaba ibizwa kuba ingce kodwa into endiqoqa. Sharp ne.
Malianuga. Ijajas fu. Iya. Ayo mali iya taka. Yeba kuyiwa kuyiwa. Yo khangelwa inkomo. Kodwa ke kuyiwe inkomo niseyifuye bizokwenzeka pha. Ungasilahla ukuthi ngazana sesibili. Nakhona madukani. Umntu yamgula kudala. Yo. Ngumntu ophayo njena. Bethuna. Hayi akhona. Ioa Tambule lunomate Ioa 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 Tambule lunomate Ioa Ioa Bafana batefuta Bye.
Oh no. Oh, chile, le. Ay. Oh, Kane. Oh, Kane. Lingambulali. Esuke kapa chiko wami. Ay, nyala. Waza wami lowa. Umakhelwane wami lowa. Sakhele. Waza wami nimgqibele sekapa. Ay, umyena makasuka ezinjongeni bethu. Ay, umyena makasuka ezinjongeni bethu na ndiyamcela. Wazidoni. Hayi makasuka ezinjongeni ndiyacela. Hey, unevest yakhe. Hayi siyaxolisa. Nimgqibele sekapa mumeza. Uzalingisa. Uyathelisa. Bathi ufuna ubetha kwakho. Mama, Nini? Sicela isithuthuthu phela cha. Asipha kumyas. Sukuba. Andikhangela. Hayi maziza. Lo, siqonda ngibona umntana. Hayi iyabethela. Izamvelo. Kuvaliwe. Yes, uvula wena apho. Vele kuhle khome apha hayi wena. Oh, ngosikazi bethu madoda. Madoda. Yazi lapha ngelo ndini. Ngithobo bomama sinibonile nikhona phezeko. Sithi uba saqala lo msebenzi namhlanje.
masizise nje iziselo ezithile irhabulisane bethunana enye nenye sizayilungisa ngomso nangomgqibelo besibulisa nje sithi hello amaziyo into bendala yalapha le Ngusomkhulu siyaphila wafika uphathela ngusomkhulu lona aziwe lapha kwi-vlog bakufika indodakazi endala yilithu leyo le mafungase phela ngamngeni besisenza ntoni namhlanje besisenza ntoni bekungena ikwara lengeni likwara or likwala guys let's go home time bani xesha 19 minutes past 9 only now we're going home
We are waking up again tomorrow. Tomorrow kwenziwa nto? Ngumncamo. Umncamo. Andiyani uba yintoni umncamo? Don't even know what it is. Let's go home, guys. Hi guys, it is very cold, guys. It's 20, I want to soak myself in a very hot bubble bath. But before I do that, guys, I would like to come and thank you for watching. Thank you guys for your continued love and support. I really, really appreciate. Hopefully, guys, you have watched the ads. I forgot to remind you during or maybe beginning of the vlog to say, please kindly motivate me by watching the ads. But I think it should now be a norm that we do not skip ads. I do not need to remind you guys. I love you. I appreciate you. I will definitely see you on the next one because I want to have part 1, part 2. I don't think I want to make a very, very long video for the Mgidi. So today we were doing umncamo. I don't know, guys. I think I've alluded in the beginning of the vlog to say I am not traditionally whatever aware of amasiko uba kwenziwa ntoni ekwelusweni and all that. I don't know, guys. I just learn as I go. But today bekungeniswa, in fact it's not even umncamo. Imagine, I'm already making a mistake. Bekuthiwe today kungeniswa ikwara. Ikwara had already went to the mountains, so now it is just the celebration. So today we were doing ungeniswa kwekwara. Tomorrow it is going to be umncamo. So I want to end today's vlog here and I will open the next one tomorrow. So be on the lookout at the Yoruba Nation. It is going to be happening. Love you guys. Good night. I'll definitely see you on the next one. Bye.